bawuvayisa. No, uNikodemu wayengumuntu onezinto zonke. Kodwa njengoba wayenezinto zonke nje, into wayikhokhela amaJuda. Yilento ebangela uba encane ukulahlekisa abantu abakhokhelayo. Wema nomfo ebusuku wayiteka indawo akahleli kuyo, kuba uyayibona le ndawo akahleli kuyo ayifanelanga. Wayiteka wahamba wayongena kuYesu, wayibeka imeko yakhe ukuthi uba zonke imeko zethu kumele uba sizibeke kuYesu. Wayitshengisa ngomhla kaMoses enomhlaba wakwamidiyane, wathi nakabona ithono lisita uthilabanisa, wayiteka uMoses wasondela, uthi nakafika kule ndawo avikisi Moses kulibhajana zakho bazomhlaba onyathela kuwe namhlanje untwe. Wayiteka uba ebona imeko akakuyo. Wasuka uThixo wathetha naye wathi ke waku hamba lokhula abantu bami, hamba lokhula abantu bami. Ngoba ngokuthi akugwayi apha